Linisan muna natin to guys. Kasi para ipaksiw to guys. Para sa paksiw to guys. Paksiw natin to guys. Papaksiw tayo ng tawag. Ayan, tapos na tayo maglinis sa saan natin siya guys, saan natin ito guys. Bago natin siya itimplahan dito guys. Saan natin siya guys. Ayan guys, isda natin guys. Ihalo natin sa ating ano guys. Itong silong green guys, pampabango. Ayan. Ngayon guys, ayan guys, dito natin siya ilagay guys, ha? Ayan. Ayan guys. Ayan, lahat natin guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Okay. Ito pa guys, oh. Ayan. Ayan guys. Lagyan natin ng asin guys. Ayan. Lagyan natin ng Ajinomoto guys. At saka magic sarap guys. Parang kinilaw to guys. Yun. Tapos paghaluin yan siya guys para maglasa ang ilalim guys. Kay taktong isda na to guys. Ganito lang yan magbalot guys. Ganyan lang yan siya guys, no? Ayan guys. Ganyan guys, no? Ayan.
Tapos na natin balutin to guys. Lagay na natin to sa kulon guys. Sa kulon. Yan. Guys, ito ilagay natin dito guys. Yan guys. Yan. Yan guys. Saka natin ilang. Yan. Yan guys. Ilagay natin yung isda guys. Yan. Diba? Yan guys. Ilagay natin ang isda guys. Dito guys. Yun. Yan guys. Tapos na guys. Yan o. Binarot sa dahon ng saging. Yan. Hayaan na natin yan dyan guys. Mamaya yun guys. Tignan natin guys. Ah. Yan. Yan. Luto na siya guys. Papatayin na natin guys.